Premtobre Kasee no eso na enruan ye nya nti yesa ba mu a anasa brante wa bi ko West Hills Mall ko to ade wi akire obi nhunu se soja ni posi ni na buru no se ono an nkrabia wato odana no mo wonsie do ebeto odwa ne nua ba kasa ba mofo afasam no a wo ye hwehwemu abusua se atentene ne enye adwuma Ntia ye friend Shadrack ana woya ahoboa etukwan akọ ne sister ho e Germany ekọ West Hills Mall se wokoto niema bi a wode bekoma ne nua ba no emu ho ana posifu e wo ho no e de to abranti esu se wo ye kronfo nti omfa baaga na ekita ne mra na omo nhwem eno ana mentimi wase a e ba Shadrack ene aposifu ntem enam so ma oposini baako ebro no brete e ma beto dwa se abranti eto anananom e wonse do na wei ana ne nua ba wo ye gospel nyumtuni perpetual didie ede abetu dwa se wono de wo hwehwe se atenteni ebeba e wo ninua no ewuo no wo kire mu se anamontu aposifuo etu ye e anamo a entwa kwam ini abema no dia boni onyare efenye no ene ya okwa abrochi okwa Germany na police ni bia kunu free police ni bia kunu free police ni bia kunu free police ni na kunu wajini crafty some kwa just like that. I need justice. Abushafo obintage IGP dampare emaya say ne mani bi boni say na wode adi meni mabusua boni bi say na wahwe nyame animu adi adi meni mabusua and we want justice for my brother Ghana ye won Ghana for we all equal right of freedom. Why would you take somebody family obi ba what why will you take the life and then I'll bet the crave freedom if somebody knows dampare me doing the perpetual die Ghana for amuni say me took gospel nyom I'm here Ghana this year. Me so I deserve justice for my brother.